Vha madzangano a vhashumi vha ri thaidzo dza khamphani ya vhufhufhi SAA dzo dovha hafhu tutuwa. Vha ri vhashumi vha khou kundelwa na u unḓa miṱa yavho na u ḓa mishumoni. Vha NUMSA na vha SACA vha khou pomoka vhalanguli kha u tswa masheleni a khamphani. Workers at SAA are the ones who are taking the full brunt of cost cutting. Workers at SAA have had 35% of their salaries and benefits cut. Whilst they've suffered through lockdown without salaries, whilst they've suffered through lockdown with no TERS payments and no voluntary severance package payments, whilst the management of this company is looting this airline. Vha madzangano vha khou aka madzwana nga tshilomo ndundundu tsha minista wa mabindu a muvhuso Vho Pravin Gordhan vhukati ha Dandeta Ndeli. He's missing in action. He has sold this airline after then he does a due diligence, which is not taking off. So he's in the corners, in dark corners, when SOEs are collapsing. Same with Denel. Same with Eskom. It's what's happening with all SOEs when we have a minister that's supposed to be helping develop this country and create jobs. He's missing in action. Vhavhulanguli vho ṱanganedza ḽiṅwalo ḽa zwililo zwa vhashumi nga murahu ha misumbedzo ya awara 2.5. We will listen, we will hear you. Those that we will fix, and we can fix, we will fix. But we will not, and I repeat, not be able to go back to everything that existed pre-business rescue. I think you yourselves are aware of some of the practices that happened there that cannot be continued. You yourself are aware of the work that we did to cancel the regulating agreement because it was not sustainable. Vha SAA vha ri vho dzula fhasi na vha madzangano a vhashumi na vhoṱhe vha fara mikovhe vha tanda ḽi no fukwa zwila musi tshumelo dza vhufhufhi dzi tshe dzo imiswa.